ريشا داوية داعش لسر زندان الصناعة على حسك نتني تكانه بيلانا ريخستنا تروريست بو دوبي دمي إيريش لغوري فرماندارن هزن سوريا ديمقراطيك هسده هفدم بو بإيريشة كدن لسر زندان كرقة جبلي شش إيريش هندن لسر هجمارة كنافندن لهندري باجير ده زيدتري ده روجانا لغوري داخيانيين بربرسن هسده اوبراسيونين جرا لداعشين رفياي وكسن جوان فتشيرة بردوامه اف اوبراسيونين جري بتايبت بردوامي لكامبين بسر وبر لدردورا رقاي ارماج دكن او كامب جبر نبونا چاوديريه لسروان و هزيه جهكي اولا جبو تيروريستان هيزن سوريا ديمقراطيك قارين يك ج امير ريخستنا تيروريست بگرن محمد احمد كرس مكر هاتگو گوي جاليين بياني بريان دستينن و ودگوهزه مالباطن اندام داعش لكامبا هولي و اندامو ليدرين ريخستني ينگو وي ناس نتكرن لغوري وي اتعامل مع ابراهيم ناوی من محمد احمد کرزا از لسال 1980 جدایک بوما جباجار بابیما از به ابراهیم رم جود بو وی پلاوک این پران پرانی آواز ترکی و ادلب دهاتن ددان من ابراهیم ناف ددان من دا کوفان پریان جوان را بشینم لکامپا هولی کو بگهینم رخستیاده عشی من پرا ورد گرت و لبنده بوم کو ابراهیم ناوان بده من کو لگوری پرین شاندی من جی جوان را دشاند جهن کسین تایبت را لکامپا هولی از نبتنیما از پریان ودگو هیزم تقاس گلک نینکو بوی کاری رادبن رخستنا داعشی و یکی جمع ود شیرا من دشاند و هروها هنکین دیجی پرا دشاندن بينغافن أولكارية يا لجرينا داعشيان نتني لرقاي وجندواري وينه فرماندارين هزن سوريا ديمقراطيك تكسكرنجو حملة ياوي لحسكي وديرا زوري دناف خده دحوينه ود انجام ده جلك اندامن ريخستنا داعشي لجلك دفران هاتن قرطن وجلك جوانجي هاتن كشتن ده انجام ده بلانين توروريستان لغوري هسدي بوش كرنه زانا عمر دنجي امريكا نافچه رقاي